I'm a Hantiano movie over her. Why? Yeah. Hello. Now, I want to say, na almost every one of my patch over near tradition. And you can't what free back on and about. Okay. Did the first watch it? Yeah. Let's say, now, a then I'm more. Oh, okay. Rice or never local foods and soy for mutu. Nessa Any day. For any Abuna. Amuni aponchi and a moon. Yeah, remnant swallow. And I'm remnant be I do inside. Okay. Yena make sure say many aponchi no dear. A pump up no boom. Mene me ho bi na namo oba na my better than wife. If only aponchi na ibedi. Okay. Auntie oba mema sign out the aba. Why? That's pa. Okay. Translate. Then I'm going to almost say a morning ready. Yeah, We focus on local foods. yeah. Say, be very cool. Now, Udian Casa de say, Nequia. More for power. Uko school. Now, Maybe SHS. sir, today they say, person. You to be doing Sir, life no. Bibia o person we bia no. Fa ho shem ne ye ne ye. Ho ofe. Me ma be me bia na ni na ho bia me dada o. How sit here be me bi obehu bia o be ready so be get into your pants. Ti ma adwene ne na ho na adwene ne nya adwuma. Eni afefe de ne swag ne fa hwan na chi. Obu ho no obetatawa wo hu so ho ofe no. Opeso oya be hu de om. Obu se wa be fawo ono ye bibi wi ana like wa ma life aye basa bon se wo dwendwene nice girls e bon se wa dwendwene kwase bi ho na wa ye tantan na we move on what you say life no dey me hu tan bia no me hu bet me said that no ni nkomo sa ho fe pa ho fa o mo ni da ho a future no ye very very bright obi an hia nkan jo so ho fe na sie na ene se we die o sro mo re ya wa sa What is say normal? enye normal how we sit here no say u look too natural what you say to maintain your natural way na more hihye ne hwan ni nyina yi through life what you're a very nice girl. You're very nice girl. My wife ba me do be chia no me hu no saa na me tu no fo nipa ne ni din. See that? Wife. Woni. Jenny baby no. I want it. But ya na. Mention hwan. Madam. Obi a wo afra me se me mra me ni din. E na wakofa oba beta won che. Oh. Makata again across the on relax oba. Obetomo. Me that's how life be saying na me mpenu. How life be saying na me mpekura. Obi a wo afra me se what wo gede. Oh, enkomo keke ni edi. Enkomo. Money nim bisa no. Ma me sorry ko wan. Oh, enya bufo so nya botre. Akra we na ni innocent girl, akra kitu always say me. Wo di akra kitu. Hey, na de minimum. Jennifer. What they ya won ne kura bitum we ni ma. Obewe no. Na nti se ma me sorry na de me. Oh, me enya bufo as a misunderstanding bi how wo feel. life be say no na. Me yede. Mommy, Sa life be say na me dey am ninja hu no. Wonim say wonya won keto de. Wo de ne ba beta dey ta wo frame say memra. Enti why imagine say
how am no city na ma kofa oba Ana me so what ma boda monti na wo me hu se oba ha na ma so oba na na wo de ni betwa me mpoa o se me hu se mechi no bi foforo ho me de ni betwa mpoa wo de ni twa me mpoa Jennifer inti since when na wo be jan sa na ma no Jennifer me slow me mpese me kama unim enkomo amafro ana me se wo de eye enkomo bi eni ho kwana kofa no efie ho so ene ensiwo fa no me de sa wo life bi se de bia me koka wo se menye wonim so be ti inti adena wo ye no ase eye plan na de bi ana wo betietie nkrofo no saa obi a meni wo di nkomo se bra na ye discuss about business right now wo betuma start adwuma menye obi a wo bu me sell me your bar wona metia enko obi a wa wonim se me ba ho ka wo fa oba mesi wo nchen me kofo no besi me nchen me twen se girl no di yadua no kra beba na me mpese medidi agya wo me si o be to aduane na me wa obeto aduane na e na wo hu no wo ma me ba no Jennifer wo de ye mate saa na wo saa na na muminim se no to do wontimi ndaita by for me buo ma me so wonim so ni me wo meeting bia na wonim be hia wo ba bia na se ye beji ye ni wo ba bia ni kwan so fro bi hey masa Jennifer mema bonsam yisu o Jennifer kola wo kono edu wu tua from so we tua for Africa bi Jennifer e ma de gu atiri na ada wo na try what does we can do Jennifer o de ko waitress Mami me pa cha o ma wa ho na ni nya no like wa be say me mood ohun me pese me ye fast rafi like the catcher o ma me say on twen me rafi assorti issue bi aba man nya aduane no Yeah, you. oh why you say So ka se obanti senke yes wonum pekun so ba manum kra to de oba be du meti ase ge akra no betwa mu no me wife na be gina say a obeye dede we me ne ahoho na nam anko aguma ni mase wo o se me mpra ne ge na otia no na se nya onne ge onne no da bi nya me ne nana mu o so obeto aduane no mo se emo enya ready ena otia say ena me ni didi nkomo se ne ho ofo hwe ne ho so ye boninim obaya so emma we na boni bia nim no boni na chese sa na wotie na ene de ina say o yen right so be yes on say ewiase no o nyina na o sesa se na me wo sa te bia nkura enne me hu se one woman is enough ohun enne na masesa na mpese me focus on ngo ano ohun de wa start ohun de wa start ya o beto ye na nyanti na o sa there be at least what beto bibi sa akura o kan ya na akura na sori ko what I say unim enkomo kura me ne ubedi o unim koma rafu bi na maye na afa nti ye di fufuo ni nyina nanka maka kire o se mato rafu bi afa sika abeka ye nsa no me bodi kire kura onhwe a na kwam sure okura ho ne de any problem mesa ka kire o ma mesa me ba why e ku fi akoto wo wa fi afa